አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወንድማችን እዚህ አንድ ጥያቄ ይጠይቃል። ምን ይላል? የሞተ ሰው ላይ ሶላተል ጀናዛ አሰጋገድ እንዴት ነው ይላል። ልብ ብላችሁ ስሙኝ፣ ብዙ ሰዎች ይሄ ነገር ያስፈልጋቸዋል እያለ ነው ወንድማችን። ልንገራችሁ፣ ሶላተል ጀናዛ አሰጋገድ፣ ሶላተል ጀናዛ 4 ተክቢራዎች አሉት። ግልጽ ነው። የመጀመሪያውን ተክቢራ መጀመሪያ በልባችሁ መነየት አለባችሁ ሶላተል ጀናዛ እንደምትሰግዱ። ከዚያ በኋላ ቀጥታ አላሁ አክበር ትላላችሁ ተክቢረቱል ኢህራም። ከዚያ በኋላ ሱረቱል ፋቲሃን ትቀራላችሁ። አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን አርረሕማኒር ረሒም ማሊኪ የውሚዲን ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة قرأتوا አይደል? ከዚያ በኋላ ሁለተኛ አላሁ አክበር ስትሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሶላዋት ታወርዳላችሁ። الصلاة الإبراهيمية የሚባለውን ረዘም ያለውን እርሱም اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ይሄን አላችሁ ጨረሳችሁ። ሶስተኛ ተክቢራ አላሁ አክበር አላችሁ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ለሰውየው ለሞተውና ከዚያም ለእናንተ ዱዓ ታደርጋላችሁ። ምን ብላችሁ ነው የምታደርጉት? اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وقيه فتنة القبر وعذاب النار ይህ ለእርሱ የሚባለው ዱዓ ነው። ከዚያም ትቀጥላላችሁ ለእናንተ ማለት ነው። اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وشاهدنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ትላላችሁ። ከዚያ በኋላ የመጨረሻውን ተክቢራ አላሁ አክበር ትሉና አራተኛውን ወደ ቀኝ ጎን ብቻ አንድ ጊዜ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ትላላችሁ። አለቀ ኸላስ ነው። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.